bismillahi irrahmani irrahim. Darsou capanɗe tataɓo on e nder nde ɗo deftere matini din hiɗen e nder page capantatenaɓo on. Haaniɗo ko coɓɓi julde nden wonɗen e mum farillaji julde nden. Karmo kamen maki war ruku'u e ugginagol ngol ka hoore koppi ko ɗuwete ruku'u. War raf'u e ɓantagol minɗu e ruku'u on. Wassujudu e sujjugol alal a'da'i sab'ati e hoore tere ɗen jeɗɗi. Wal i'tidalu e feppondirgol minɗu e mu'um. Wal jalsatu e jooɗagol bayna sajadatayni hakkunde sujuudeje ɗen ɗiɗi. Wad dalilu ko ko janta ɗo qawluhu ko konngol makko kanko Allah ta'ala towuɗo on ya ayyuhalladhina amanu heman yo gomɗinɓe irka'u ugginane Allah wasjudu sujjanon mo. Kasimore hajji aya 97. Wal hadith dalilu on hadith kadi ari annu ƴettude e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki umirtu mi yamirama ko hombon yamiro nelaɗo ko Allah awa Allah yamirilan an asjuda ndemi sujjata ala sab'ati a'zumi e hoore tere jeɗɗi yeeso ngon e newe ɗen ɗiɗi e koppi ɗin ɗiɗi e sera teppe ɗen ɗiɗi woni jeɗɗi. Wattuma aminatu e deeƴugol ngol kadi fi jamil af'ale dendagal golleji ɗin kadi ko farilla e nder farillaji julde nden. Wattartibu e rewnidirgol baynal arkani hakkunde coɓɓi ɗin kadi ko farilla hara on tigi fuɗɗorali ko sakkitorayno sakkitorali kadi ko fuɗɗorayno. Wad dalilu ko tindini ɗum ɗo kadi hadithu ko yewtere ko hadis almusi bonnunoɗo julde mum nden on hadis koye hombo ƴetta an abi hurayrata ko eggama e abi hurayra gaala kanko abi hurayra o wi'i baynama nahanu e nder konko tawi menen julusum komin jooɗiɓe indan nabiyyi ka annabajo on sallallahu alayhi wa sallama idi tun nde wotere dakhala naati rajulum gorko go fa salla gorko on juuli ka juulirde fa sallama on sey o ari o salmini ala nabi e dow annabajo on sallallahu alayhi wa sallam fa qaala nelaɗo maaki irji e rutto fa salli juula fa innaka no an lam tusalli a juulaade taho no haaniri noon. Fa fa'alaha gorko on huuwi ɗum talatande laabi tati himo yahude o juula o ara e hiwro nelaɗo maka rutto juula a juulaali no juulirte noon. Summa refti qaala gorko on wi'i walladi mi wondiri on Allah ba'asaka nelɗo ma an nelaɗo bil haqqi e goonga nabiyan annabajo la uhsinu mi wawata moƴƴinde julde ande a wayra haada si wona ko komi juuli ɗo ko ha ɗo mi wawi julde nelaɗo fa allimni andinan joni ko honno mi juulirta. Fa qala lahu nabiyu annabajo on wi'animo sallallahu alayhi wa sallam ida ɓumta sa immike ila salati faade ka julde ɓawde salligiɗa ha timmi fa kabbir habbirago e hewramu ngon. Summa refti iqra janngu ma tayassara ma'aka kala ko newi wondude e ma minal qur'an e nder qur'an ɓawnde jannguɗa fatiha. Summa rka a refti ruƴƴa hande kadi hatta tatma inna ha deeƴa hokko raaki an ko a ruƴƴiɗo. Summa refti irfa ɓantoɗa hatta ta adila ha feppodira da'iman ko a dariɗo. Summa sjudu refti sujju kadi hatta tatma inna ha deeƴa hokko jaalisan ko a sajidan ko a sujjuɗo. Summa rfa refti ɓantoɗa hatta tatma inna ha deeƴa jaalisan ko a jooɗiɗo. Summa f'al dhalika refti huuɗum ɗo fi
salatika e julde ma nden kulliha kala mayre tawa ko ni juulirta yo Allah hawne sawaba ko ɗo nde ndara taw etoɗen ndaran so tawi ɗum ɗo faamato musidɓe julɗe ko ka e nder julde nde wonɗen e janngude ɗo haani iɗen e nder farillaaji julde nden e sartiji ɗin e waɗɗi ɗin no haani ɗum no waɗɗi andugol sartiji ɗin no waɗɗi andugol farillaaji ɗin no waɗɗi andugol waajibatuji no waɗɗi andugol sunnaaji ɗin ɓaa ko si goɗɗo anndi o huutora en anndi sartiji ɗin koɗi jeenayi en janngii ɗin ɓaawo ɓe yeetike en ɗo kadi wonde rukunuuji ɗin coɓɓi ɗin ndi maana farillaaji julde nen ko 14 ko ɗin woni en détail ɗo en détail goɗɗi ɓaawo ɗi tati donc jooni noon ɓe holli war ruku e waɗugol ruku on ko ɗon fuɗɗe darsu men on ka war ruku e waɗugol ruku on ko ɗuwetee ruku ko ugginagol ka hoore koppi jogitoo koppi ɗin lanca kolli juuɗe ɗen e hoore koppi ɗin jippina ɓaawo ngon haa jippina hoore nden haa hoore nden e ɓaawo ngon feppondira taa mo hibbii ndiyan ɗan ka tumbo ɓaawo ma ndiyan ɗan yaaray ka hoore arday ka keeki hara ugginaali hoore nden ɓantaali nde kadi hoore nden wona fewndo koppi fewndo ɓaawo ngon netti feppondira yette wotee ruku warraf e ɓantagol ngol minhu e muɗum no woodi yimɓe goo ɓe wattaa ruku no haandiri noon woɓɓe goo feƴƴintina woɓɓe goo ronka hewtinde ruku on kono siforɗen ni ko ugginagol haa feewa ɓaawo ngon feewa yetti taw mo hibbii ndiyan ka ɓaawo ma taw yaaray ka keeki yaarata hoore taw senditata ko wiyetee ruku ɓantagol ngol e muɗum ko ɓantagol ngol daroo haa feewa yetti ɗum kadi ko farilla mo accii ɗum ɗo ara julde makko ne boni wassujuude e sujjugol allah aada e sabati e hoore tere ɗen jeɗɗi ko faandaa ɗen tere jeɗɗi sujjeteeɗe e hoore muɗum ko yeeso ngon kinal ngal ko ɗon tawa tiinden ko ɗon tawa si wiyaama yeeso ngon tiinne e kinal ngal fof naatii ɗon ɗum ɗon meema e leydi newe ɗen ɗiɗi wallintee ka leydi fala juɗɗen ɓantee newe ɗen ɗiɗi e koppi ɗin ɗiɗi meema leydi e sera teppe ɗen hinaa hoore kolli ɗin kadi sujjata ko sera teppe ɗen sujjata sera teppe ɗen imana ko turugol kolli ɗin fewta ibla on sera teppe ɗen e nder kolli ɗin meema leydi ko noon sujjirtee ko ɗum ɗo won tere ɗen jeɗɗi ko faanda kon ɗo wal itidaalu e feppondirgol min e muɗum ko faanda itidaalu on ɗo ko nde ɓantiɗaa ka rukuuma daroɗaa haa ƴiye ɗen fof wattoo no haaniri noon nde ɓantiɗaa ka sujuudu ɓantoɗaa haa feewa yetti wote itidaalu feppondirgol ɓantoo haa feppondira yetti jooɗoo jonde timmude ko ɗum faanda itidaalu ɗum kadi ko farilla wal jalsatu e jooɗagol ngol bayna sajidatayni hakkunde sujuudeeje ɗen ɗiɗi kadi ko farilla jooɗagol ngol hakkunde sujuudeeje ɗen ɗiɗi ko farilla ɗum noon no jooɗortee noon hakkunde sujuudeeje ɗen ɗiɗi ko wallingol ɓaawo teppere nanal ngal jooɗoo e hoore maggal yiltoo cikka hoore tani sera teppere koyngal ñaamal ngal waɗa newre junngo ñaama ngon ka hoore busal ñaamal junngo nano ngon waaloo ka hoore busal nanal ko noon jooɗorte hakkunde sujuudeeje ɗen fontugol kolli alaa hakkunde sujuudeeje ɗen ɗiɗi fontugol honndudu yani ɓantugol honndudu ko ka tayya woni waddalilu dalilu e ɗum ɗo qawluhu ta'ala ko konngol allah to ɗon ya ayyuhalladina amanu rka'u wasjudu hemo gomɗinɓe ruƴƴe sujjon wal hadise e hadis kadi ɓa dalilu julɗo ko wiigol allah dal nelaaɗo maaki nelaaɗo kadi maaki sallah sallama umirtum yanirama an asjuda ndeni sujjata ala sab'ati a'dumi e hoore ƴi'e jeɗɗi e hoore tere jeɗɗi ko faanɗen tere jeɗɗi koko limpiɗen ɗa
yeeso ngon kinangal e tinenen ko ɗon tawa newe ɗen ɗiɗi e koppi ɗiɗi e sera teppe ɗen ɗiɗi woni jeɗɗi e ɗon dalil on e ɗiki ɗo ɗum ɓe maki kadi wattuma aninatu deeɗigol fi jamil afale dendangal golleji ɗi si on tigi waɗi ruku on deeƴa ɗon deeƴande ko fanɗi wo ko fanɗi ya subhana rabbi al azim nde laabi tati ko fanɗi wo ko fanɗi nden deeƴande ɗon awa bete awa subhana rabbi al azim nde wootere awa ko fanɗi wo ko fanɗi nden deeƴande ɗon ko farilla si ɗum ɗon manki hara julle nen boni si on tigi ɓantike ka ruku daro ha feewa yetti deeƴa ɗon kadi embere ko on tigi wiyata rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tawiban barakan fihi embere ɗum ɗon hayso ko ɓeri ɗum ɗon darɗa ɓayɗe gandi si tawi ko goɗɗo woni juulude juulande hoore makko ma ko wonɗo julnude kanko koyo ɓantoro sami allahu liman hamida si o feewi o wi rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tawi barakan fi e ko ɓeydi kon ɗon rabbana walakal hamdu on e hamdan kasiran tawi barakan fi ɗum ɗon ko ka on tigi ɓanti ɗon wowlata ɗum yonti woli ɗum no ɓanti haare o deeƴi attuman fi jami afaali si on tigi sujji sujja ɗon embere ko farilla wonugol ɗon embere kon to wiyata subhana rabbil adim nde laabi e alande wootere o ɓeydi kon ɗon ko sunna si on tigi juuɗe je ko hakkunde sujuudeje deeƴigol ɗon embere kon to wiyata rabbe ko firli allah makfirli warhamdu e ko nande ɗum haare ɗum ɗon kadi jooɗago ɓeri kumtan ɗon ko farilla si ɗum ɗon manque hare timmaade ko wiyete wattuma aninatu e deeƴigol fi jamil afale dendangal golleji ɗi wa tartibu e rewnidirgol baynal arkani hakkunde coɓɓi ɗi ko faanda ɗum wota on tigi janngu fatiha o habbiral taho ko nde habbirɗa si jannga fatiha wota on tigi waɗoy sujuudu on o waɗa ruku ko nde ruku on waɗa ɓanta si sujjiya noon kadi donc rewnidirgol hara fuɗɗorali ko sakkitorano sakkitorala ko fuɗɗorani hara renversade donc si on tigi julliti julde nden hara wonni kanko والدليل دليل حديث كحديث المسيء سيام حديث المسيء صلاتي حديث عندما او حديث نون كونون جاميرا هيمو e hayka bulugu maram hadis on derton donc o do hadis ko an abi hurayra ko ejjade abi hurayra dala wi baynama nahnu e der konko tay menen julusum ko men jodiɓe inda nabii ka annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ili tun dakhala naati rajulum gorko ɓa o naati ka juulirde meɗen jooɗi annelaɗo ka takko juulirde woni samburu makko e juumen no jogodiri ɓa gorko on naati ko honnumo waɗi fa salla o juuli ɓa o salmini o ari fa sallama ala nabii sallah sallama o siwri nelaɗo karama ko ɓen ko ɗo wi kisam si a naati ka nder juulirde hay si yimɓe ne tan ko fuɗɗorta taw ko juulugol taw si hiwroɗa yimɓe ɓen oɗo nelaaɗo e teddude muɗum ɓaawo naati ko kañum o gorko ko ɓaawo juuli taw si wari o hiwri nelaaɗo fa salla ɓaawo juuli o gayni fa sallama ala nabii sallllahu alih w sallam on say noon o salmini nelaaɗo kadi hiwritimo fa ganlaaɗo maaki irji i rutta fa salli juula fa innaka nan lam tusalli a juulali tawi yaa kontaka o juuli tawi ko honɗum wacci ko deeɗigol ngol e feppodirgol ngol o accino tawi ko sugguy rugguy o waɗi yonata julde neɗɗo mo tawtara o ɓantaki o ɓantali ɓaawo makko ngon haa ngo feewa ka sujuude ka ruku sugguy rugguy woni dontono moɗa ko noon o juulirno nelaaɗo maaki a juulaali ko yiɗa ɗon annduɗen si tawi nelaaɗo hino wuurno hannde ɓe yiino yimɓe goo juulirayno ɓe yettotomo awa immo yilto juula a juulaali irji fa salli fa innaka lam tusalli rutto juula a juulal taw fa alaha talatan gorko on huuwi ɗum de laabi tati nelaaɗo acci haa gorko on tampi haa o loka hannde kadi gandal haa o loka anndugol hannde kadi on sayi ɓa gorko on waɗi ɗum de laabi tati mo yahude o juula nelaaɗo maaki a juulaali summa retti qaala kañum gorko on o wi'i walladi ba'ataka bil haqqi mi woniri on Allah nelɗoma am nelaaɗo e goonga nabiyan waɗuma annabajo la uksinu mi wawata moƴƴinde gayra haada ko hina ko komi waɗi ɗon ko ha ɗo mi wawi julde joni noon fa allimni andinan farilla majjere ko landagol andinan ko honno mi juulirta
tawi o lokama gandal si o jannama ɗo ron kay mandetade o mantoto ɓa gandal ngal weeli heɓandema o si tawi a faalama ngal ɓe tawiɗa faala gandal ngal ayi oɗo hari faalama janngugol on sayi fa qala lahu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah ma kañum oɗo gorko juulnoɗo bonni julde makko nden aɗa naaki e siɗɗo ida ɓumta ila salati siya immike faade ka julde ɓaawo nde salligiɗa ha moƴƴi fa kabbir habdir si a habbiri summa ref iqra a janngu ma tayassara ma aka kala ko newi wondude e ma min alqur'an immode qur'an ɗum noon no haana neɗɗo si o habbiri taho ɓaawo nde o anniyi na hay fii ɗum windaki ɗo wiyaka anniyo kono no annda ida ɓumta ila salati anniye on ko ɗon fa in naati ida ɓumta ila salati sa immike tawi ko immima ko ko juulugol ari wannike ga fa kabbir si on tigi habbiri ko ɗum janngata ɗon taho o wiya subhanaka allahumma haka du'a on lammi ɗon reftoyna audu billahi min alcheytani irrajim reftoyo bisimillahi rahmani irrahim o jannga noon fatiha ɓaawo gayni janngo fatiha summakra a refti janngu ma tayassara ma aka kala ko newi wondude e ma min alqur'an immode qur'an si waɗi a janngi siko inna anzalnahu jiɗa kala ko on jiɗa a janngi ɗum summarka refti waɗi ruku on kono ruƴƴa noon hatta tatama inna ha deeƴa hokko raaki an ka ruƴƴiɗo ka ugginiɗa ɗon deƴƴa ɗon hokko wi'a ɗon subhana rabbi al azim nde laabi tati ko fanɗi wo wiya subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir li subbuhun quddus rabbu malaikatu warruhu summa rafa a refti ɓantoɗa joni ka ruku ɓantora sami allahu liman hamde so tawi ko an tu woni juulande hoorema ma ka wonɗo julnude hatta taadila ha feppodira netti dayiman ko a dariɗo si a wi a ɓantori sami allahu liman hamda wi'a rabbana wala kal hamdu hamdan kasiran tawiba mbarakan fi ka darɗa fewuɗa ɗon si tawi ko a wonaɗo julnede imamu ma wi sami allahu liman hamda an ɓantor rabbana wala kal hamdu sa ɓanti wiya hamdan kasiran on summar fa a refti ɓantoɗa hatta taadila ha feppodira dayiman ko a dariɗo fewi yetti buy jaɓata ɓantagol ɗon ko ɗon yo ɓanto hara ujjunoyke kadi ɓen ɗon bonni julde maɓɓe nde summasjude refti sujja si woni a waɗi ɗu a ɓantike a deeɗi sujjoya noon on sayi hatta tatma inna ha deeƴa sajidan ko a sujjuɗo tere maɗen fof coñci maɗen fof deƴƴa wi'a subhana rabbiyal ala nde laabi tati waɗa du'a ɓeydi ɗon ɗon summar fa a refti ɓantoɗa kadi hatta tatma inna ha deeƴa jaalisan ko a jooɗiɗo si on tigi sujji ɓantigi hakkude sujjudeje ɗen koye jooɗo ɗon ha deƴƴa hokko summa fa'al dalika refti huwa ɗum ɗo fi salatika e julde ma nden kulliha kala mayre hara hiɗa deeƴude attuma anina ruknum min arkani salat ida fuqqida bis salat si tawi mankama julde nden manki yo Allah hawdin e sawaba haray e ɗum ɗo en ala natude waɗi gollurde kon hakkude karama koɓɓe e piiji ɗin ɓa gogo on mi ala gandal muɗum ɗum ɗum tammen on kadi yani hettan ɗuɗude en hawde sawaba yiltoɗe on wowirno noon karma komin maaki war ruku'u e ruku'u on war rafu e ɓantagol minhu e ruku'u on war sujudu e sujjugol alal a'da'i sab'ati e hooretere ɗen jeɗɗi wal itidalu e feppodirgol minhu e mu'um wal jalsatu e jooɗagol baynat sajidatayni hakkunde sujuudeege ɗen ɗiɗi wad dalilu on qawluhu ta'ala konngol makko towuɗo on ya ayyuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe irka'u ruƴƴe wasjudu sujjo wal hadithu e hadith anhu ƴettude e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama yo Allah juule makko e sinamo umirtu mi yamirama an asjuda nde mi sujjata ala sab'ati a'zumin
e hoore tere jeɗɗi wattuma aninatu e beeɗi gongol fi jamil af'ali e dendangal golleji ɗi wattartibu e rewnidirgol baynal arkani hakkunde coɓɓi ɗi waddalilu dalilu on hadisu ko hadis almusii bonnunoɗo julde mum nden an abi hurayrata eggude abi hurayra qala o wi'i baynama nahan e nder konko tawi menen julusun komin jooɗiɓe indan nabiyi ka annabajo on sallllahu alayhi wa sallam yo Allah juule makko isnamo idi tum dakhala naati rajulun gorko fa salla o juuli fa sallama o salmini ala nabiyi e dow annabajo on sallllahu alayhi wa sallam fa qaala nelaɗo maaki irji rutto fa salli juula fa innaka no an lam tusalli a juulaali fa alaha gorko on huuwi ɗum talatan nde laabi tati summa refti qaala kañum gorko on o wi'i walladi mi woodiri on ba'athaka nelɗo ma bil haqqi e goonga nabiyan annabajo la uhsinu mi wawata moƴƴinde gayra hada siwona ɗum ɗo fa allimni andinan fa qala lahu wi'animo annabiyu annabajo on sallllahu alayhi wa sallam yo Allah juulo e makko hisinamo ida qumta si a immike ila solati faade ka julde fa kabbir habbir summa refti iqra jangu ma tayassara kala ko newi ma'aka wondude e ma min alqur'an immolde alqur'an summa rka refti ruƴƴa hatta tatma inna haa deeƴa raaki an ko a ruƴƴuɗo summa rfa refti ɓanto hatta taadila haa feppodira qa'iman ko a dariiɗo summa sjud refti sujju hatta tatma inna haa deeƴa sajidan ko a sujjuɗo summa rfa refti ɓanto hatta tatma inna haa deeƴa jalisan ko a jooɗiiɗo summa f'al refti huu dhalika ɗum ɗo fi salatika e julde ma nden kulliha kala mayre si tawi siɓɓe on yiiga ko tawno hawrodiri e sawaba ɗum ko Allah yettirte ɗum ko kanko jannirte woni